Reka tuvane ibintu mu mfupfu. Uribuka Kisekedi ubwashatse gutandagaraza ngo ab'inshuti y'u Rwanda na Uganda igihe kimwe, kandi ubwabo bararebanaga ingwe icyo gihe. None se wigeze wumva inkuru itagira inkurikizi ko General Makenga wa M23 yaburiwe irengero ndetse ngakaborana n'abasirikare b'imyitozo ikomeye bari bamugose bari kumwe? None se uribuka ikosa ritababarirwa Kisekedi yakoze agahe kazi ibifaru ndege za rutura by'intambara bya Uganda muri Kongo, kandi umunwa w'ibifaru isani sawa aragomba kwerekeza amaso Kigali? None se uribuka abanyekongo bafatiye Kigali bashaka kwituritsa ubutasi bwa Kigali ndetse na polisi bakabasingira nta kujijura? Naho si byavuga ko u Rwanda rwafashe umwana watawe nka M23 rukamurera, ariko narwo rwiteze kumwicuma nk'akabando kazabageza Kinshasa, byo urabizi. Naho si by'amasezerano yababaje Museveni yavuga ko u Rwanda ngo rwafashe dira y'amabuye y'agaciro ya Kongo ngakazajya nyura Kigali mbere yo kwerekeza ku isoko, byo warabyumvise. Aha nzanira ku gakote kari mu cyumba mbe nifubitse, untegure n'agakawa ushyiremo na kajinja, ubundi wicare ku karago nkubwire ko Kisekedi ashobora kuba yarashatse gukina politiki muruta uyu munsi amaraso y'abanyekongo akaba arimo ko habera ibitambo. Ngwaye ikaze, amazina yanjye ni Telefix. Reka dukura ibintu mu mfupfuni tugenda tuvuga ibintu tubisasira, tugenda tuvuga ibintu tubirenga hejuru. Reka nkubwire akantu kandi wumve uyu mupango wose uko umeze ndetse n'ibibazo byose biwurimo. Ushobora kuba utarabyumvise, ndabizi ko utigeze ubyumva kandi urabihishwa cyane, ariko reka bikubwire. Ubundi ibintu bitangira ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa 11 2016. Ni umupango umaze imyaka myinshi cyane, imyaka igera kuri 6. Mbere y'iyi tariki ho gatoya mu ntambara yari yarahuje M23 nanone n'ingabo za FRDC, ndetse icyo gihe yari ku butegetsi bwa Kabila. Inyeshyamba za M23 zikaza gucikamo ibice bibiri, bamwe bagahungira mu Rwanda abandi bagahungira muri Uganda. Igice cyahungiye muri Uganda cyari indwanyi za General Sultan Makenga ndetse baza gushyirwa mu nkambi. Icyo gihe ari kumwe n'abasirikare be. Kuri iriya tariki nakubwiye ku itariki ya 13 z'ukwa 11 2016, Uganda yaje gutangaza ko General Makenga ngo atakiri mu nkambi. Nyuma yaho rero Uganda itangarije ko General Makenga atakiri mu nkambi aho yari asanzwe aba muri Uganda. Inzego z'umutekano muri Kongo zabwiye kuryamira amajanja ngo atongera kubinjirana. Ikinyamakuru Zone Bourse gitangaza ko leta ya Kongo icyo gihe yashishikarije inzego z'umutekano kuba maso cyane mu burasirazuba bw'igihugu. Ibi bikaba byaraje mu gihe Makenga atarakiri hamwe n'abandi barwanyi yahoze ayoboye muri M23 babanaga mu nkambi. Icyo gihe inzego z'umutekano za Uganda zavuze ko zitazi aho Makenga yaba yaracikiye by'umwihariko, kandi ngo akaba yaraburanye n'abandi bahoze ari abasirikare yayoboraga. Aya makuru kandi yaje kwemezwa na guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru Julien Paluku kuwa gatanu hari ku itariki ya 12 Gushyingo 2016, aho yavuze ko Sultan Makenga ari ahantu hatazwi. Yagize ati turimo guhanahana amakuru n'urwego rushinzwe iperereza muri Uganda rwemeza ko kuva kuwa gatanu wahoze ari Colonel Makenga yacitse urwego rw'iperereza rwa Uganda rukaba rutazi agace aherereyemo. Mu gihe leta ya Kongo yari maze gutangaza ko nta makuru ifite ko Makenga yaba yagarutse ku butaka bwayo. Hari amakuru yavugaga ko hari umutwe w'inyeshyamba wigaragaje ahitwa Salambwe, agace kari hafi y'umupaka wa Kongo ndetse na Uganda. Mu mpera za 2013 nibwo izi nyeshyamba zaviriwe inda rimwe ku bufatanye bwa MONUSCO, FRDC n'ubundi bufasha bwavaga mu bindi bihugu. Ziraswa urufaya zemera ko zatsinzwe urugamba ku mugaragaro. Icyo gihe Sultan Makenga yahoze ari umuyobozi w'inyeshyamba za M23 zari zigizwe na bamwe mu basirikare bahoze ari aba SNDP. Izi nyeshyamba zikaba zari zikarishye cyane ndetse zinafite imbaraga ugereranyije n'izindi nyeshyamba zari ziri kuri ya butaka bwa Kongo icyo gihe. Gutsindwa rero kwa ziriya nyeshyamba, bamwe bagahungira mu Rwanda abandi muri Uganda, ari naho Makenga yari yahungiye. Byavugaga Kongo yaba yaracitse, gusa mu gihe gito byavugwaga ngo leta ya Kongo yari yabuze ibitotsi, ari nayo mpamvu ngo ahoraga yikanga ibiti n'amabuye ko isa ku isaha yakongera kubura umutwe. Imyaka yaragiye iricuma, ariko leta ya Kongo ifite ibibazo bikomeye cyane. Ubwo Kisekedi yajyaga ku butegetsi agashyigikirwa na Perezida Kagame, byaje kuba ari ibintu byiza cyane, ndetse muri 2019 ingabo z'u Rwanda zitanga umusada w'ubutasi kugira ngo bahige inyeshyamba za FDLR. Ariko icyo gihe nubwo Kisekedi atavugaga kuri M23, ariko yarabizi neza ko icyo kibazo gihari, ari nacyo yaje kubwira umukuru w'igihugu cy'u Rwanda akamwizeza ko azamufasha, ariko nawe bagafatanya mu bijyanye n'ubutasi kugira ngo azajye gutsinsura inyeshyamba za FDLR z'ubutaka bwa Kongo. Icyo gihe Kisekedi yarabyemeye, ndetse leta y'u Rwanda nayo iza kumubwira ikintu gikomeye agomba gukora.
icyo gihe leta y'u Rwanda yamubwiye ko agomba gusinya amasezerano y'uko amabuye y'agaciro ya Kongo azajya gutunganyirizwa mu Rwanda mbere y'uko yoherezwa mu mahanga. Ayo masezerano yateye ikibazo abanyekongo ndetse bavuga amagambo menshi, bavuga ko Kisekedi ngo ari gukorera mu kwaha kwa Perezida Kagame icyo gihe. Bavuga ko batibaza impamvu amabuye ya Kongo ngo yazajya ajya gutunganyirizwa mu Rwanda mbere y'uko yoherezwa hanze, bakumva ngo aho ngaho harimo ikibazo. Ariko muri icyo gihe u Rwanda na Uganda byari bifitanye ikibazo icyo gihe, ari nabwo Kisekedi yitambikaga hagati agashaka kubunga, nubwo bitagize icyo bitanga mu nama zigera muri 3 bakoranye. Kisekedi yaje gushaka kuba inshuti y'ibihugu byombi, kandi icyo gihe ibihugu byombi byarebanaga ayingwe. Kisekedi yemerera Uganda ko yohereza abasirikare bayo bakajya guhiga umutwe wa ADF, kandi wibuke ko uyu mutwe wa ADF byavuzwe ko n'ubundi ntacyo utwaye Uganda, ahubwo bikavuga ko ari abasore ba Museveni yohereje kuri buriya butaka kugira ngo azajya amera nk'ubakurikiye ngo agende yisarurira amabuye y'agaciro. Icyo gihe Kisekedi yemereye Uganda koherezayo abasirikare kugira ngo bajye guhumbahumba ADF. Icyo gihe u Rwanda ntabwo rwabyakiriye neza cyane, kuko u Rwanda mu minsi yari yabanje rwo rwari rwifuje ko narwo rwakohereza abasirikare kugira ngo bajye guhiga FDLR, ariko deal itaramenye aho yarengeye. Ariko iya Museveni yo igahita yemerwa bwangu ndetse akoherezayo ibifaru bigera muri 30 n'abasirikare kabuhariwe. Icyo gihe umuhungu wa Museveni yogezaga intambara nk'uri ku rugamba. U Rwanda ntabwo rwari kubyihanganira, kuko u Rwanda ntabwo rwari rumeranye neza na Uganda. Byakekwaga ko isaha ku isaha Museveni ashobora guhita yohereza abasirikare be hafi y'u Rwanda, bakaba bamisha urufaya rw'amasasu hafi y'u Rwanda. Icyo gihe ibyo buri wese yakekaga byarabaye. Ingabo za Uganda UPDF zinjiye muri Kongo guhangana na ADF na RU, umutwe w'intagondwa z'abayisilamu wayogoje agace ka Beni, wanashinjwaga uruhare mu bitero byari bimaze iminsi bigabwa ku murwa mukuru wa Uganda, Kampala. Perezida wa Uganda icyo gihe Yoweri Kaguta Museveni yumvikanye na mugenzi we wa Kongo Felix Tshisekedi, ndetse ku itariki ya 12 z'ukwa 12 2021 abasirikare ba Uganda batangije urugamba rugamije guhashya uyu mutwe. UPDF yatangiye itera ibisasu biremereye mu gace karimo abo barwanyi ikoresheje n'indege z'intambara za Skol 30. Babikoreye mu maso ya za kamera mu kwereka abanyamahanga ko iyi nshuro bagiye kurandura ADF n'imizu yayo yose. Ariko icyatangaje abantu nuko muri iyo operation yahawe umugisha na Loni. Ku nshuro ya mbere abaturage b'i Beni bari banejejwe n'ibi bikorwa, cyo kimwe n'ingabo za Kongo, ku buryo morali yari hejuru ku batsinze icyambere izo nyeshyamba. Gusa njyewe icyo gihe nari mfite ukundi nabibonaga byose. Nari mfite impungenge ko iyi myirekano mu itangazamakuru ishobora gupfukirana amakimbirane, ishobora koreka akarere kose. Iyo operation yari irimo byinshi bidasobanutse, ku buryo ubwo yatangiraga abantu bari barimo kuyikomera amashyi bari birengagije ibyabaye imyaka yari yabanje. Mu bigaragara nta muntu wari uzi neza imiterere y'umutwe wa ADF. Ese ufite abarwanyi bangahe? Ninde utera inkunga cyangwa se ukora ute? Icyo abantu bari bazi neza nuko uyu mutwe washingiwe muri Uganda urwanya Museveni, nyuma ukaza kwimukira muri Kongo. Abantu kandi bari banazi ko ADF ishinjwa ubwicanyi bwinshi bwakorewe mu bice bya Beni na Ituri. Abasesenguzi bamwe bashinja leta ya Uganda kuba yarashyigikiye uyu mutwe mu bihe byashize, iwuha ibikoresho, nubwo uyu munsi Uganda iri kurwanya. Bibaye koko Uganda yari yarawuteye inkunga, ubwabyo ni n'impamvu yo guteza akaduruvayo muri Kivu muri Kongo. Kuba ADF yaba yarifitanye imikoranire na Islamic State byari bikiri ihurizo. Igisirikare cya Kongo FARDC cyananiwe kurwanya uyu mutwe, ni kimwe nuko byari bimeze ku yindi mitwe yiganje mu karere. FARDC ihitamo kutarwana nayo. Hari abasesenguzi bavugaga ko FARDC yateraga inkunga ADF kugira ngo ikomeze guteza akaduruvayo muri ako gace, birangaze amaso y'abanyamahanga, hanyuma ikomeze kwikorera ubucuruzi bw'amaguyi nta muntu byitayeho. Indi mpamvu ngo nuko kariya gace kari gatuwe n'abaturage bo mu bwoko bw'Abanande, umuryango ukora ubucuruzi wanga abawitambika baturutse Kinshasa, bituma amaso yabo bayerekeza mu baturanyi bo muri Uganda. Abanande abangaba bari bamaze igihe mu makimbirane n'abaturage ba hariya bo mu bwoko bw'Abahutu, bapfa impamvu za politiki n'ubuyobozi bw'intara Kivu y'Amajyaruguru. Umwe mu baguverineri baherukaga kuyobora iyi ntambara yari mu bwoko bw'Abanande, ariko ubu kuva aho Kinshasa yashyiriyeho guverineri w'umusirikare urigoma, indoto y'ubuyobozi yari maze igihe isinziriye. Ibikorwa by'ubugizi bwa nabi, imiterere ya politiki muri kariya gace n'igisirikare byari byarabaye nk'imvange umuntu atashoboraga kumenya ibintu biyigize. Ibyo byose ariko byabaga mu gihe ADF iri kwica, gusahura, guteza ubwoba abatuye muri ako gace. Bityo rero ngo hari hakwiriye kugira igikorwa. FARDC ntabwo yari ishoboye kugira icyo ikora. MONUSCO nk'ingabo za Loni zari ziri muri ako gace nazo zarareberaga gusa. Ibitero byaherukaga bya grenade zatewe Kampala byari byashinjwe uyu mutwe ugendera ku matwara y'idini ya Islamu. Gusa hari n'abavugaga ko ari guverinoma ya Uganda yabikoze mu isura yo gushaka guharura inzira ziganisha kongera gusubira muri Kongo. Perezida Museveni uri kugira mu zabukuru, abo bakorana bari bakunze kumushinja ko ari umunyabugugu,
yahize bukware abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwe mu matora aheruka, ndetse ubu ngubu igihugu kikaba kiri mu bibazo bishingiye ku ihungabana ry'ubukungu. Bavugaga ko intambara yose yatuma yongera kurambura imitsi ye yaba nziza kugira ngo amaso y'abamureba abahuze gatoya, yaba abanya-Uganda n'abandi baturage n'umuryango mpuzamahanga. Amakimbirane n'u Rwanda niyo yabyaye ifungwa ry'umupaka uhuriweho ry'ibihugu byombi. Icyo gihe u Rwanda rwashinjaga Museveni gufasha imitwe itandukanye irurwanya irimo nka FDLR, RNC n'indi. Hari ibihamya by'uko Uganda iha ibikoresho RNC ndetse na FDLR muri Kongo. Museveni icyo gihe ngo yari kugerageza gushaka uko ubukungu bwa Kivu y'Amajyaruguru abuyobora abwerekeza muri Uganda, binyuze mu wahoze ari minisitiri muri Uganda Fremo Mateke n'umukobwa we usigaye ari muri guverinoma. Abahutu bo muri Kivu ya ruguru babonaga imfashanyo zo kuzahura umuco wabo wa kera mu nsengero no mu mashuri, ku buryo ikoreshwa ry'ururimi rw'igihutu ryongeye gushyirwaho imbaraga binyuze muri gahunda yo kwanga Kigali ndetse n'abatutsi bose. Eugene Seraful wahoze ari guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru akaba n'umuntu wa hafi wa Mateke, yavuye Ikisoro hafi ya Kongo, yari ari kugira uruhare rukomeye muri ibyo byose byabaga. Ibimenyetso bimwe na bimwe byagaragazaga ko ari kuzahura umutwe w'abarwanyi ba Nyatura. Abarwanyi ba Nyatura bagizwe n'abahutu bo muri Kongo kandi bagirana umubano wa hafi n'intagondwa z'abahutu zo mu Rwanda. Iyi mikoranire yari igamije gushyigikira abatavuga rumwe n'u Rwanda bari muri diaspora bashaka kurushora mu ntambara ikomeye kugira ngo umuryango mpuzamahanga uzabyinjiremo usaba ubuyobozi bw'u Rwanda kugirana nabo ibiganiro. Ibyo kandi byiyongeraga ku biganiro byose bivuga ku mutwe wa M23 ugizwe n'abatutsi kandi ngo badafitanye ikibazo n'ubuyobozi bw'u Rwanda wirukanywe muri Kongo mu myaka yari yabanje. M23 yari yahungiye mu Rwanda no muri Uganda, gusa guverinoma ya Kongo yo ntabwo yigeze itera intambwe n'imwe yo kongera gusubiza abawugize mu buzima busanzwe. Byatumye abarwanyi wawo barakara cyane, bamwe bava mu nkambi muri Uganda bajya muri pariki ya Virunga hafi y'umupaka w'u Rwanda na Uganda. Mu kwezi kwari kwabanje kwa 11 muri 2021 bagabye ibitero bitandukanye kuri FRDC. Njyewe icyo gihe nahoze nibaza ikindi kintu cyatuma Museveni abona inzira yo gusubira muri RDC. Icyashobokaga cyonyine ni ADF. Ntimunyumve nabi niba koko ADF ari cyo bamwe batekereza, niba kandi koko ari yo iri inyuma y'ibitero byari bimaze iminsi bigabwa i Kampala. UPDF kujya muri Kongo yashoboraga kuba iri gukora akazi neza, ariko i Kigali iyi ntambara ya ADF UPDF yari gucungirwa hafi. Abarwanyi ba ADF bigeze gufatirwa i Kigali bagerageza gutera ibisasu. RDF yari kurwanya imitwe y'intagondwa z'abayisilamu muri Cabo Delgado. Byashobokaga ko abo barwanyi bashoboraga kuba bifitemo abanyekongo bakorana na ADF. Rero byashobokaga ko ngo bashobora gutera u Rwanda, gusa urwego rw'igihugu rw'iperereza n'umutekano NISS na polisi y'u Rwanda babibonye kare. Icyo gihe Kigali yari izi neza ko Museveni yashakaga impamvu nziza yamwinjiza muri RDC, kandi byasaga naho yari yabibonye icyo gihe. Byageze naho perezida wa Uganda yumvisha guverinoma ya Kongo ko agomba kujyaho ubufatanye muri uru rugamba rwo kurwanya ADF. N'umuryango mpuzamahanga hamwe na Loni bari bamushyigikiye. Byasaga naho umuryango mpuzamahanga n'ingabo za Loni zari ziri muri RDC bari kwemera mu buryo buteruye ko ntacyo bimaze. Ikinyamakuru cyo mu Rwanda muri 2021 cyari geretse gutambutsa inkuru yari irimo impuguke mu bya gisirikare yavugaga ko UPDF iri kwerekana ko ifite ubushobozi mu ntwaro, ku buryo bisa naho ibi bikorwa byo kurwanya ADF ari nk'imyitozo ikomeye ku ntambara z'ahazaza. Abandi basesenguzi mu bya gisirikare bo bakekaga ko Kampala iri gukora ikosa rikomeye mu gukomanga ku muryango wa ADF kugira ngo abarwanyi bayo bihishe mu mashyamba ari hafi aho ngaho, hanyuma bahunge ibitero biri kubagabwaho. Ku rundi ruhande ariko guverinoma ya Kongo icyo gihe yari yarasinyanye amasezerano n'iy'u Rwanda yo gukorera hamwe mu kurwanya no guhagarika ibikorwa bya FDLR na RNC. RDF na FRDC bari mu rugamba rwo guhashya FDLR yari maze igihe mu karere, gusa kubera ubufasha uyu mutwe ukora muri Uganda byari byatumye wongera kwisuganya. Urusaku rw'intambara yo muri Kivu rwakwiriye hose umunsi ku wundi. Ibinyamakuru by'i Kampala byandikaga buri munsi ko u Rwanda rutera ADF inkunga ya mikoro. Umunsi umwe mbere yuko iyi nkuru isohoka, hari ikinyamakuru cyo muri Uganda cyari cyavuze ko Uganda yari yashyize icyuma gisaka intwaro n'ibintu biturika ku mpaka wayo n'u Rwanda. Mu gukora ibyo ngibyo yumvikanishaga ko u Rwanda rwatanze ibisasu byakoreshejwe mu bitero by'i Kampala. U Rwanda na Uganda byakunze kunengwa mu bihe byari byabanje kubwo gushoza intambara muri RDC. Barometre secrétaire Kivu yabwiye televiziyo mu Faransa ko umusanzu w'ingabo za Uganda ari ingirakamaro ku baturage ba Kongo kurusha uw'u Rwanda. Urumva ko muri icyo gihe u Rwanda rwasaga n'urwashyizwe inyuma, ariko wibuke hari umutwe wari bavuye ku butaka bwa Uganda batazi aho uri, ariko bikorwa ko wari uri hagati ya Uganda ndetse na Kongo. Icyo gihe umwuka ntabwo wari bifashe neza hagati y'u Rwanda na Uganda, kandi ingabo za Uganda zari zagiye zemye ku butaka bwa Kongo. Byashoboraga kuba ari inzira nziza yuko Uganda yashobora kuba yaransa igitero mu Rwanda mu gihe umwuka utari unifashe neza cyane.
mu minsi yaje gukurikiraho umuhungu wa Museveni yaje kukandagira ku butaka bw'u Rwanda ndetse amakimbirane agenda hoshoka gutyo, ariko hari ibitero byari byabanje kugabwa bya M23. Icyo gihe hari ababishinjije u Rwanda, ariko icyo gihe nanone wavuga ko bari bafite ishingiro kuko Uganda na Kongo byasaga n'ibiri hamwe, ndetse FDLR iri gufatanya na Kongo, ndetse u Rwanda rwashyizwe ku ruhande. Uganda ifitanye amakimbirane n'u Rwanda. U Rwanda kuba rwari gufasha M23 kugira ngo goherezeyo abasirikare babo bagenda bacugira akantu ku kandi ku butaka bwa Kongo, ntabwo byari kuba ari ikosa rikomeye, ariko na kimenyetso cyari gihari koko u Rwanda rwarohejeyo abasirikare. Ubwo iminsi yaje gukomeza iba myiza hagati y'u Rwanda na Uganda, ariko nta wamenya icyo Perezida Kagame yarapanze n'umuhungu wa Museveni kugira ngo ibintu byongere bijye mu buryo, impaka itifungurwa ako kanya. Umuntu wari ugiye guhura n'ibibazo yari Perezida Kisekedi, wari witambitse hagati y'abavandimwe, kandi bivuga ko ujya gukiza abavandimwe ubundi arararama. Uyu nguyu yabijemo, ariko nyuma y'uko u Rwanda rwongeye gusubukura umubano na Uganda, Kongo yahise ijya mu bibazo, ndetse kugeza ubwo M23 yafataga Bunagana bagashinja Uganda kuba yarafashije M23 kugira ngo yirukane FRDC kuri buriya butaka. Ndetse byaje kuvuga ko ngo Museveni ngo yahise ahagarika ya operasiyo ya Shuja yo kujya guhiga ADF yari yaratangije na kubwiye bwa mbere. Igisirikare cya Uganda uyu munsi cyahise gitangaza ko ibikorwa bya gisirikare bari gukorera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byiswe Shuja bitahagaze nk'uko byiriwe bivugwa kuri uyu wa kane. Itangazo ryasohowe n'igisirikare cya Uganda kuri uyu wa gatanu tariki 17 Kamena 2022, UPDF yavuze ko operasiyo Shuja itigeze ihagarikwa. Iri tangazo kandi ryagiraga riti ibi ni kugira ngo dutange umucyo kuri operasiyo Shuja igikomeje nk'uko dukomeje guhiga bukware ibyihebe bya ADF. Iri tangazo ryashyizweho umukono n'umuvugizi wa PDF Brigadier General Felix Karayige. Ryavugaga kandi ko ubuyobozi bw'igisirikare cya Uganda bushimira abajenerali, abofisiye ndetse n'abandi bose bari muri iyi operasiyo ku byo bari bakomeje kugeraho mu rwego rwo kugera ku nsinzi y'ibikorwa byari bigamije kurinda ubusugire bw'igihugu cyabo. Byasozaga rigira riti turisegura ku rujijo rwaba rwatewe n'inkuru yatambutse muri Daily Monitor uyu munsi tariki 14 Kamena 2022. Hari abasirikare ba Kongo bagitsindwa na M23 bahise bahungira ku butaka bwa Uganda. Ku munsi w'ejo byavuzwe ko ngo Uganda iri kubirukana ibahambiriza cyane kugira ngo bagaruke ngo ku butaka bwabo bakomeze kurwanira igihugu cyabo. Kongo yahise ibona ko ishobora kuba yatereranwe. Abantu benshi bagiye batangira kwibaza ibibazo. Ubundi ibisasu byaterwaga mu Rwanda byavugaga ko imbunda yari teretse ibunagana. Noneho nyuma y'iminsi mikeya M23 itivuga ko igiye gufata agace ka Bunagana. Benshi bashyizeho akabazo bavuga ko impamvu bashobora kuba baragiye gufata hariya ari ukubera umusada bashobora kuba barahabwaga n'u Rwanda kugira ngo ibyo bisasu byaterwaga ku Rwanda bihite bihagarara ko kanya. Ndetse bakavuga ko ngo n'imbaraga ziri gukoreshwa ngo zirenze umurengera ngo ku buryo atabari M23 yonyine. Ikindi ngo Kampala kuba yafasha M23 ntabwo byaba ari bibi cyane kuko ngo nanone gishobora kuba yabifitanye ukuboko n'u Rwanda, nibishinjwa u Rwanda ndetse na Kampala kuko uyu munsi bibanye neza cyane. Naho ku by'u Rwanda bwo impamvu barushinjaga nuko icyo gihe rusa n'urwari rwaratereranye muri zero operation kandi bishobora kugira ikibazo gikomeye ku mutekano warwo, ngo byari kuba ngombwa ko narwo rwifashisha umuntu bazi neza ko ushobora guhita yinjira kuri buriya butaka kugira ngo rubone uko rukora operation y'igenzura Uganda itaza kugira ikosa na rimwe. Biravuga ko rero yishinjwa M23 nanone ari uko ngidafite umutwe wa politike, akaba ari nayo mpamvu witwa umutwe w'iterabwoba kuko nta bayobozi wa politike ifite uretse igisirikare gusa, bo bari kurwana gusa. Ndetse bikavuga ko ngo niyo ngo amasezerano yakirwa mu bikorwa iriya ntambara ishobora kudahagarara kuko M23 ngo ntabwo ishyira neza ibyanditse ngo yerekane mu by'ukuri icyo igamije.